koju se ovim putem stvarno zahvaljujem. Nakon prve došle naše utakmice da u ovolikom broju dođu ljudi da nas podrže, evo, od sveg srca ja vam se zahvaljujem i nadam se da ćemo u budućnosti mi pokazivati ovakvom igrom i ovakvom borbenost na terenu da privučemo što više ljudi. Što se tiče utakmice, igrali smo protiv jedne strašno dobre ekipe koja je na zadnji prvenstvo završila na 7. mjestu, mislim da je bilo svjetsko prvenstvo koje ide na olimpijadu, tako da sveli smo ih na 26 golova, odnosno 9 golova u drugom poluvremenu. Mislim da to sve govori. Mi smo na početku nekog ciklusa i nadam se da će ova ekipa ostati što duže zajedno i da nećemo više propuštati velika takmičenja. Hoćemo odmah pitanja za Sinjanina. Ja se izvinjavam, Emir Dindić, Sport 2. Gospodine Buriću, zaista sve pohvale za današnju utakmicu. Od prve minute borba, vidjelo se želja, htjenje. Ostaje sigurno mali žal što nismo skinuli skalp velikoj reprezentaciji kao što je Portugal u ovom trenutku za naše samopouzdanje. Pa šta se to promijenilo? Čini mi se ova utakmica je pokazatelj da mi možemo mnogo više nego što smo prikazali do sada u prethodnim utakmicama i svega i da nam zaista bez obzira na ime protivnika bilo ko šta je kad igramo pred svojom publikom da je sve moguće. Ako mislite na odnos na prvu utakmicu Portugal... Pa između ostalog. Tamo bili do 45 minute u nekom dobrom rezultatskom, da tako kažem, deficitu. Bilo je tu 2-3 gola. Neke stvari moramo popraviti mi u ekipi, moramo popraviti u savezu i mislim da, kao što sam prije rekao, budućnost da će to sve izgledati bolje. Drago mi je da smo pokazali ljudima koji su došli i pred TV ekranima da mi ginemo za ovu državu, da mi dajemo sve za ovaj grb i da ćemo tako nastaviti. Hvala lijepo. Jasmini.